Hallelujah. Hallelujah. Ngokukhulu kuyithoba ngiyabingelela indlu kaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ome ngaphambi kweni igama lami nguMuzi Thando kaNcumalo. Amen bazalwane. Ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Khona uthi nguye lo muzi lo. Amen. Hallelujah bazalwane. Yes bazalwane nguye lo umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Yabona introduction yabambezela bazalwane. Sengifuna ukufundisha. Amen. Ngiqhamuke eMpumalanga bazalwane eBethali. Amen bazalwane. Ngihamba nabazalwane bami lapha eBethali. Kunosisi wami ongilamayo nabashana. Amen. Bese kuba no Timothy wami lapha elokhalini uMr Zulu ufake ibhuku bazalwane ngizombona nje. Akukho nzima ungamboni bazalwane. Amen bazalwane. Hallelujah. Bekhona umunye umzalwane futhi esikhonza naye beyakhona Elia wabese wahamba kodwa yena ukhona ngapha bazalwane. Amen bazalwane. Uhlala ngapha. Hallelujah. Ngicela siveliseni izwini bandla lenkosi sizofunda u1 Corinthians 13. Hallelujah. We're going to read from verse number 4 bazalwane. For the sake of his cards ngicela ukuyifundela na uzoyifundela. Hallelujah. Ngicela ukuyiqala kanje bazalwane ngithi uthando uma ungumzalwane akusiyinto omele uede ebuzalwaneni bakho kepha uthando ilona likwenza ukuthi ube umzalwane. Hallelujah. Uthando bazalwane is not an addition in Christianity. Or uthando akusiyinto ozoba nayo mhla ukhula ekholweni kepha uthando ilona elifakazelayo ukuthi wena ungumzalwane. Amen bazalwane. Ngike ngenza nasi isibonelo ngelinye iviki ngathi uma ungumzalwane ungenalo uthando ufana nemoto engenamasondo engenayo ngisho engine bazalwane. Ukuthi unga-appear njengomzalwane uyakwenza ngomzalwane kepha amandla. Amen. Ne-movement yobuzalwane awunayo. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngibone manje bazalwane program ukuthi ithi ngikhuluma eninsizwa. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngicela soqhubeka ngayo le nkonzo bazalwane. Amen. Ngicela ukuqala ngobufakazi before siya laphayana ezweni. Ngicela ukuqala ngobufakazi. Amen bazalwane. Eminyakeni eminingi angaze ngakho indlule bazalwane. Empilweni yami kwafika la ukuthi khona bana bomshayayo bazalwane. Lekelile. Hallelujah. Okay. Eminyakeni I think over 5 years ago bazalwane. Hallelujah. Kwafika la engithi khona sengiyashada. Amen bazalwane. Kodwa ukushada kwami bazalwane ngithi ngiyashada ngicabanga mina. Amen bazalwane. Ngiyayicabangela mina ukuthi nedingakalayo. Amen bazalwane. Ngicabanga lento yami ukuthi ngifuna ukushada nje bazalwane ngoba bengiwile ngisezweni. Ngenza konke komhlaba. Manje uNkulunkulu uyangifuna bazalwane uyangibiza uNkulunkulu. Manje kodwa ngifuna futhi ukuyeka. Amen. Manje ngoba ngifuna ukuyeka la ngithi hayi manje isimple lento athi ngivele ngihlanganise. Hallelujah. Ngisalimisa ngizwe official. Amen bazalwane. uNkulunkulu angilekelele bazalwane engamsuki ngizenzele okunye bazalwane. Kodwa ngikwenze kahle ukuthi lo sisi engifuna ukuyopropose kuye ngikutshelanga lutho. Amen. Ngiyazenzela mina zonke izinto ngasese. Angithi siyazi ukuthi kumele uyolobola kumele wenzeni. Ngiyenze ngalezi inkathi ke bazalwane kwasethi bayakhuluma cryptocurrency abo ama Bitcoin anani. Kwaba luthathi ngizo invest imali kanje laphayana alright. Vele kwenzeke ngendlela yakhona. Amen bazalwane. Ngithi look sekhona ngihambe ngikhaya kugogo ekhaya eBethali bekhona indlu esirentisayo.
hayi ngifike ngihlebela ugogo athi ugogo akunankinga ufuna ukuyisebenzisa lendlu amen masushadile phela hayi so ngiyalungisa abazalwane ukuthi mangifika yabo into zami ziqondile zonke ziright kodwa lo sisi bekathi usindisiwe naye nami bengithi ngisindisiwe kodwa lokusindiswa ukuthi abombe ngekho right vele yebo bazalwane besihlangene ngento engalunganga kodwa sicabanga ukuthi ingcono ngoba thina sisindisiwe siyakholwa thina siyawazi umnyango wasenkonzweni angithi hayi sibwenze konke lokho abantu abangakholwa kodwa thina siyakholwa ngazi amen hallelujah so ufike la bazalwane ngize ngithi hayi awuthi ngihambe ngithenge i-ring bazalwane ngwenza konke ngumtshelanga lutho bazalwane hallelujah bese kuthi ngosuku engiliplay uzabo leli namhlanje ke I popped a question futhi nama question azoba nawo ngisenginasi impendulo makethi lokhu nakukhona ngiready amen bazalwane ngisase ready nginjalo bese ngenza mistake ngithi mistake ngoba bese nyakuNkulunkulu ngithi uNkulunkulu naludaba hallelujah uNkulunkulu angalizwe udaba lami amen bazalwane hayi ngithi hayi uNkulunkulu ngizobona ngiqhubeke ngenze kwathi ngosuku kumele ngiyopropose ngalo bazalwane ngoba kuningi okwenzakalayo hallelujah to be short bazalwane nokuthi siqhubeke size ngako namhlanje ngakwacishe ngoba suka lokugcina nje ngiphila lo yana bazalwane kwakukuningi bazalwane ngendlela engayibekisa ngakhona ngathi isitha ngakho konke bengikwenza ngibona ngasibungozi isitha besingiholela la singibulala khona bazalwane hallelujah ngiyakhumbula nje bazalwane kwathi before sengiyongena emgodini kwaba ngathi ngibona uJesu uqobo lwakhe ufika ungibamba ngesandla uyangidonsa uyangisusa hallelujah kwamele ngifike ngibuyele ekhaya manje ukuthi okay I have to break things off kodwa ngazi why lokho engikufilayo bengikufila ngisakufila namanje kepha uNkulunkulu uthe cha kepha kunazathu why le mizwa le engizwa enginayo le abacula ngayo kule ngoma zabo R&B nasema movie nginayo le mizwa kodwa uNkulunkulu uthi cha hallelujah naye usisi ngimtshele ngithi cha sikwazi ukuqhubeka athi indaba namangazi avela abona ukuthi ayazi naye uzo calm down ufonele masupholile hallelujah amen bazalwane so ngiye kuNkulunkulu ke manje ngomkhuleko ngokuthoba abazalwane ngithi Nkosi yini eshodayo ngoba lokhu nalokhu khona futhi nomuntu engumthandayo nangu athi uNkulunkulu kimi umshado is between indoda nomfazi wena wazi ukuthi kuyini kuba indoda amen yaphinde yaqhubeka yathi uthando awulazi nokuthi luyini ngathi how isifuba sami sivutha kangaka amen bazalwane uchaza uthini umuntu uthanda ngalazi amen bazalwane kwafika la ngiyambonga uNkulunkulu anginikeza isibindi sokwazi ukwehla amen ngithi Nkosi ngifundise luyini uthando hallelujah ngathi masengehlile ngathi Nkosi luyini uthando uNkulunkulu wangiletha la ku 1 Corinthians 13 hallelujah ngizoqhubeka nayo lenkonzo yami manje bazalwane ubufakazi hallelujah ubufakazi uNkulunkulu mangabangiletha lana bazalwane wanginikeza ngoba simple wathi okay na i-test yakho uma lokho kuzwayo for lo muntu kuyayiphasa na i-test ngaqhubeka hallelujah kwaba nje igama lokuqala bazalwane uma ufunda in the NIV version 1 Corinthians 13 verse number 4 it says love is patient hallelujah wathi nje makusho njalo ngathi cha kuyadependa hallelujah I felt
failed bazalwane ngayo yonke imizwa benginayo. Ngafela mangifunda iBhayibheli, the first definition of uthando. The first characteristics I was disqualified. Ngathi kusho ukuthi inkosi lo ngibhiza umntana abantu ngithi ngiyamthanda kumqambela mama. Ngoba uqala kafanele nje impatience yami. Haleluya bazalwane. Ngiyakubona ukuthi bazalwane angazi yini patience. Ngangamboni umfanele ukuthi mina ngaba patient naye. Hallelujah. Ngoba give me in my mind bazalwane fresh khumbula bazalwane. Ngineringi ngithengile for lo muntu. Amen. Kodwa ikhona iringi ngithengile for lo muntu. Uma iBhayibheli lithi be patient ngithi cha. Cha mfuqamba manga ngikhulela bazalwane ngala ngathi cha. Kanjani ngoba yonke into engithi akayenzi. Engifuna abe yikho akasikho. Kodwa ngithi ngifuna ukumshada ngoba iphambili njani bazalwane. Amen bazalwane. Ngingamboni ngempela kufanelwe ukuthi angimbekezelele. Ngithi akumelanga umbekezelele uzojwayela. Haleluya bazalwane. Engizoqhubeka nayo kanje bazalwane ubufakazi. Ngafela my first test ngothando. Haleluya. Ngicela ukuyilungisa bazalwane understand kahle. Imizwa yonke ayikhona. So bantu abasha kakhulukazi insizwa uthanda kusilona imizwa. Hallelujah. Uthanda silona imizwa. Imizwa ingalandela uthando, kepha imizwa ilona uthando. And ngiyakholwa ukuthi bantu abasha uma singalazi ngempela uthando liyini, akekho umuntu ophinda akhohlise ngothando. If you yalazi iqiniso, you know the original, akekho umuntu ongakuthengisela ifake uyithenge. The first thing in Bible is love is patient. Longa kwazi ukubekezelela iminutes is a war. Akakuthandi vele. Ngiyafakaza bazalwane uNkulunkulu yazi azange uNkulunkulu amuhle bazalwane azange angivezele okubi ngaye. Ngibiyela lapha kwena namhlanje anginako okubi ngaye. Kepha uNkulunkulu wangivezela ukuthi mina oqala ngiyona indoda okwesibili angilazi uthando. And uthi angifuni ngisho yazi bazalwane umcaselo ukuthi ngifunde lento. Uthi uNkulunkulu ngimbekezelele ngaliphi. Amen bazalwane. Hallelujah. So uNkulunkulu wangivezela inhliziyo yami ngendlela ingakhona ukuthi ngiyamsukela vele angumthandi. If I fail to be patient, the very first thing. Hallelujah. Amen bazalwane. Liqhubeka iBhayibheli ngithi love is kind. Ngithi makenzeni. Amen bazalwane. Ngiba kind nje ngcengeni. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngiyafakaza true story bazalwane le. Ngiyalikhonza lezi kodwa bazalwane it's a testimony bazalwane. Ubufakazi bazalwane. And ubufakazi bazalwane nginokuthi mangichazela abanye ngithi I cried for 3 weeks. Into yangikhalisa for 3 weeks angikhaliswa mhlawumbe ukuthi yini ngikhaliswa ukuthi nayi imizwa ikhona. And nayi lento ngithi mina igugimi inizongilahlekela and ayilahlekeli ngoba yini ngilahlekela ngoba mina angiyazi lento vele siyayenza. Ngithi ngimthandile kanti ngumzondile. Amen bazalwane. Hallelujah. Liqhubeke lithi love does not envy. Hallelujah bazalwane. Ayikho into bengizonda njengombona yena jabulile kepha ngingasizathu ukuthi usokujabula kwakhe. Amen bazalwane. Nayibona lento le nyazi sinokuthi mhlawumbe kuba romantic ukuthi no ujealous cha akulona uthando nje at all. Uyabona ukuthi thina sipostayo ke angisaposta abazalwane. Mawuposta ubona ipost uhappy awumazi uhappy nobani. Ingilimazi lento leyo. uNkulunkulu beveza ukuthi awumthandi. Hallelujah. Amen bazalwane. Ukuthi angumthandi nje ePaul bazalwane. Ngoba ube bengumthanda ngabe intokozo yakhe ngabe yangijabulisa.
Amen bazalwane. Hallelujah. Amen bazalwane. Liqhubeke lithi love does not boast bazalwane. It is not proud. Hallelujah. Ngasho lana bazalwane ngohlala isikhathi eside kanti ngifuna ukuqhubeka nale ndaba yami ukuthi at least ngalesikhathi encane nginaso ngibe sengishilo okuningi bazalwane. Let's move on to verse number 5. Lithi verse number 5. Love, it does not dishonor others. Hallelujah. It is not self-seeking. Ngicela ukugxila kakhulu le ethi it is not self-seeking. Ihlangana futhi ne-pride bazalwane. Ngithanda ukuchaza ngana indlela. Uthando inhliziyo kaNkulunkulu. I-pride inhliziyo kaSathane. Okay. Bantu abasha sihlonze kanje. I-pride ifunela okwakho noma okwami. Uthando lufuna okwaloyi. Amen. So uma ngizothi mina ngiyakuthanda Buti Blessing, kusho ukuthi mina ngifuna ukungcono for wena more than I do for myself. Uma angekho umuntu othi uma angekho umuntu empilweni yakho othi ngifisela lo okuhle more than ngifisela mina, akekho umuntu omthandayo. Amen bazalwane. So lithi iBhayibheli lapha, love is not self-seeking. Alizifuneli okwalo. uNkulunkulu wamvezela ukuthi this entire relationship kanginayo bengingenayo ngoba ngithanda yena, bengithanda yena for mina. Niyazwa bazalwane? Hallelujah. Yabona nje ukuthenga impahla enhle moso. Ithandela wena. Yes. Futhi mangasahlali kahle, thenga enye impahla ngithi ezokuhlala kahle. So bekunjalo empilweni yami bazalwane, lo bengithi ngiyamthanda bengamthandi yena, kepha bengumthandela mina. That is why bengilwa naye njalo mangabe angasangenzi ngibe muhle ngale ndlela engifuna ngakhona. That's why bekunzima ukumbekezelela ngoba phela ngithandi yena, le ndaba yikho ngaye ingami. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngifuna sisizeke abantu abasha kakhulukazi sina ngiyaza nesivume esithi siyathanda. Hlolisisa kahle lo othi uyamthanda ukuthi ngempela indaba ingobani. Hallelujah. Amen bazalwane. Lithi love is not self-seeking. Uthi mangabe ichaza uApostle Paul mayifunda ngale, I think it's Philippians bazalwane. Uthi do nothing out of selfish ambition. Okusho ukuthi mangabe khona into ozenzayo ukusivulela wena, kepha konke okwenzayo kwenze esteeming lo munye umuntu, esteeming other people. Okusho ukuthi lo engithi ngiyamthanda mele konke engikwenzayo ngikwenzele for their benefits ngaphezu ukuthi for my benefits. Amen bazalwane. So uNkulunkulu wangivezela ngempela ukuthi cha lo ngumzondile ngoba yonke into bengithi asiyenze naye, bengathi siyenze ngoba ngenzela yena, ngenzela mina bazalwane. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli, love, it is not easily angered. Hallelujah. Bese the next verse, it keeps no record of wrongs. Bengwazi ukamaphutha kawenza bazalwane, lawa ngawazi la bengwazi mina. So uma lizothi iBhayibheli uthando, amen bazalwane. Angazi ngesizulu lithini bazalwane, lithini? Alinamaqhubu. Amen bazalwane. Uma lithi uthando alinamaqhubu, it keeps no record of wrongs bazalwane. Okusho ukuthi ngempela uthanda kumelanga libe nama records bazalwane. Uma lo engithi ngiyamthanda, yazi ukuthi kunamanye amakhaya thina ngeshumayelayo banokusihosta bazalwane. Angisho ukuthi ngasihost. Banokusihosta uthi mawuthi ufikile ekhaya ubona ukuthi cha la bana babangispoon uthi ukuthi ngidlulisele ispoon. Uze udlemba isinga lespoon. Ngeke ispoon manje kangaka abangispoon. Amen bazalwane. Kepha the reason why kube khona umunyu okunjalo kubantu abayathandana yingoba kune list egodliwe ukuthi awuqali. Amen bazalwane. So uma bazalwane sokuprofessa uthando, ufundisa uthando bazalwane usezwini ukuthi nizokwazi ukusizakala nangosesibami